Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito'y laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Sino nga tadi nakakabaliw at tintay? Sakpay na iranangawan ni Nanang. Esmeralda! Check na ito eh. Ni Senyorito Brandon? Kasanon da ito eh. Talaga, napintas ka. Makapasulisok di pamakim. Napimpintas ka manan numarwatan ka. Oo. Apay kas lagpigbigargar ka? San ka ngagbuteng kanyang? Nakapagsarita kami kan Ama Emiliano may panggapit jayakin ka. Agyan kay Jevilla, ket pagbalinag ni tatang mo akaturean kadagiti tao. Agyan na kay Jevilla? Agpaayak at agabo yun? Saan? Saan natagabo ti kay batugan ti napintas mo, Esmeralda? No digat maysa a senyorita. Kasano agbalinak a senyorita? Idinto ta may sakla nga anak ti mamirmiraot at trabahador iti asyenda. Amo ka masirib ka, Esmeralda. Ura jak ibugsilan. Mawatam ti kat kwasawan. Malidaya anak lan. Numay palagit amay sak amasirib. Gaputawan ka saskan na. Adayo na sirsiribak ngam ni Fatima. Ngam gaputa asyendera ni Doña Seled, Doña Alola na. Akas ka na kayo na ilupit-lupit ti kalimtegak. Ha? Awan pulos ti kay mo diyan mi kada kayo ababak na. Esmeralda. Mailupit-lupit kami laang. Gaputa iti imatang yung asyendero. Agpatingga kami amatagtagabo ngay lupit-lupit no. Parda sampay kagtaray si Maron. Masapo la makadanon tay ti kaunsan. Nagtura din Esmeralda anang ibaga kanyak kas jay. Anyat kay nasawan. Pagkadkidan na ti jaya ka. Natangtikin mo tinakas kinila kay Emiliano. Sana mabalina. Jak narwam ang mapapaay. Isuan nila kay Emiliano ti kasarita. Nakitak tilikodan ni Senyorito Brandon, Esmeralda. Nagkapugkaya ba di palay? Naturag ka man anang ibaga itikas ta anak kaw. Nabainan lakit day. Babak nang dananang. Saan da makarik na itinasakit? Uray na sakit ti panakisarita kadakwada. Kas ka na ni ibagbaga ni tatang kanya. Masapol magbalinak alatangkan, wano natibkar. Kung anakit din nga agnaedak ka na iti asyenda, akasukat ti panagbalin ni tatang anaturay. Ay. Agparparik na kanyak, noan niya at talaga ti panggap ti Senyorito Brandon. Ngamjak ipalubos nga agbaligi ti daka sa panggap na nanang. Salimot patak ti dayaw ko. Uray isupay ti pakatayak. Saanan nga akot tisogat ko. Manggapupayin nga klunit. Masapo lang may baga na ko. Tapno may patungpal kumaritan ti panggap ko. Sana mabali na diyak makabalas. Brunaw! Oh. Anya ti bagayo kanyak na nabarang? Si kalangaminen ti saan anangan. Nakadalusak pa yan iti bilya. Kaya't kukumaan amay rin pas dagiti trabaho. Kat di babayang, panagluluto man iti pangal daw. Anya bibiyang ko? Kin, uray jak mangman. Saan mo abiyangan nita? Nakayunto pa iti pagpupungto ta. Awan dakas iti imbagak. Anya aya ti kapungtot mo. No jak la pang panunuto na bakit kayo narabis kay kuma. Nakarupangat ni Senyorito Brandon adinta. Kasla at kagura na. Gabat! Ayan nila kay Emiliano.
Ijay tayo nakakita kapag tabtabasan na senyorito. Nalpas na nga tan. Mabitla ang tayabak. Ama Emiliano! Kaya't nakakano akasarita ni senyorito Brandon. Dahil mo lagayam. Eh, senyorito Brandon, anya ti ibagayo kanyak. At kadiim polong kada kayo ni Gabat ang nagbasulak. Oray lang nakigtot ni Gabat. Agtantanang kayo la kay Emiliano. Amangan no narongrong sot to ni Gabat ngam ni Bruno. Anya kaditi maipay ko kada kayo, senyorita. Kagap-gapo kiti balayo ket nakasaritak ni Esmeralda. Injaya keng kuana tulunga kiti panagadal na. Kasukat ti panagyan na Ibilya. Ket no umanugot kayo nga agama. Da kayon ton ti katurayan at taok. Apay asan kayo makatagari? Ha? Ama Emiliano? Dayta, dinayaw kayo pa yan. San ka kadya masayangan iti masakbayan ni Esmeralda? Nasged ti tarigagay na makapagadal iti Koleo. Jak kabaulan a pagadalin kadagitaw eh. Kaputa, malumot na ti sweldo ka trabahador iti asyenda. Kat nulabsan ti agsao. Saan pa'y ang makaanay a pagbiag mi? Kaslad da kayat mo asawan, Ama Emiliano. Saan kadi apod no ti kunak? Ket sanyo kadi mo tanawatan ti kunak? Siya kundi makamong nga gastos para ti panagadal ni Esmeralda iti Koleo. Nga masapol, nga agyan ni Jacinda o ni Jevilla. Tapnoan niya. Pagbalin ninyo at agabaw. Kat mairamraman ti anak ko ang mailupit-lupit. Panagkunak. Adda sa bali apang gapiaw, senyorito. Ulitak timbaga kin Esmeralda. Pagbalin ka senyorita i Jevilla. Amawk no anya ti agtartaray iti utik yaw. Napintas ni Esmeralda. Maramat na rin taki napintas tapno may tag-ayin na di pa nagbiagyo. Oruray ti pangadeng yo, Ama Emiliano. Jak pailaeng makadesisyon ita. Ket panagkunak. Saan nga umno daytoy a lugar a pagsaritaan tayo daytoy abanag. Dumano nakto Jevilla, senyorito. Nasaysayat pa eh. Ket kumuyog kanto kadag Gabat kandag iti kakadwa na inton malam. Gabat! Makamu kan didoy. Nagtalkan ka akas kini Bruno. Ket sanak apa ayan. Igastusan ka na ni senyorito Brandon ti panagadal ni Esmeralda. Ket agyan ka na ni Esmeralda iti Villa. Naggasatan ni Esmeralda. Agbyag akas senyorita. Saan ko ang mababalaw ni senyorito Brandon? Napintas ni Esmeralda. Ang umanugot nga ta nila kay Emiliano. Nadlaw ko nga agtap-tap palaang ni Ama Emiliano. Madlaw ama kapungtot kin ni senyorito Brandon. Sa dino tinagapo ang Brando. Itay pa'y apimanaw ka. Naggapo aki jay kaunasan mama. Ngam di magasak pa'y lang iti kabalbalayan. Ang may sakalaan. Naturit ka mat. Kasanon no sinaadda ka dagiti tulisan. Awan kabuteng ko kadakwada mama. Asintado ka pumaltog. Ket urag bipin natay kami. Anya trinantam iti kabalbalayan. Kinasaritak ni Esmeralda. Injayakin ko na ti tulong ko amang paadal kin ko na iti Koleo. Aniya? Kasukat. Ti panagyan na dito Villa. Pagbali na matagabo, planom ka di apagtalawan ni Barang? Saan mama?
Pagbali na ka senyorita ni Esmeralda. Aliyat kinundan. Asawaan ni Esmeralda? Saan? Diyak umanugot. Mama, naturturayak ngem tidak kayo. Saan nyo ama supring ti pagaytak may papan iti dayta. Di nakpagpungtutan, Brando. Sa anak nga manukot, amay salama mirmiraot ang baling asawa ni Brandon. Di pagkat kastaon ay naragsak nila kay Emiliano. Iso na pigat adadaulo na kiti trabahador. Barang! Nagbayag ka na ya! Ikan na kiti danom! Ay, senyorita, dahito ti danom. Pitay pa ya binilin kaya laan na kiti danom? Nudyak lang makapagtapalang tumpaan ka na eh. Ay, Kat, agmulang-lang ka, ha? ay, kuha nga main. Nanggag ko, paumayan yun ni Esmeralda dito Bilia. Ay, pagtalawon dak ka din nakatulong yaw. Tonta! Biangot ka talaga. Saan ka makauawa? Talaga di akong magustuhan ba ito ya? Saan nakmanin na kinasarita ni Senyorito Brandon? Diyak namin napakadaan ti idadating na. Talaga ngayon sukat naksan ka ni Gabat. Sana mabalin. Wala mo kagapuna nga ramidan na ito eh. Yan na parang agturungan nito eh. Apay a pinayapayan nak Brunaw. Anya ti ibagam kanyak. Ni Senyorito Brandon. Eh, kalpasan ang nakapagsarita da kini Doña Margarita. Simre ka ni ti kwarto na. Aguray kayo ma. Apa yan nabasa tiro pa yun? Insuyat ni Doña Margarita, tinabati adanong ti baso iti ropa. Nagsinugbat na nga kita. Siyak mo't na nagpupungtutan na. Apay nga inasid kan nak, Gabat. Anya ti ibagam kanyak. Kasimbilin ni Senyorito Brandon, Ama Emiliano. Kumuyog kayo kada kami iti panagawid mi Ijebilya. Umuna kay laptan. Agawid ak pay lang ijebalan me. Saan na mabalin? Kasla sino ka akalaingan? Naturturay ka pa yan ngam na Senyorito Brandon. Awan pa kay dumaam kan Brunaw. Anya ka diti kagurayo kanyak. Denggendak Ama Emiliano. Siyak ti madaksan no saan kayo akakuyog amapan iti Villa. Takrot ka matlagayam. Awan bibiyang kaw no malatigo ka. Kakadwa! Umuna kayon nga gawid. Ama Emiliano, mapantayon. Yak kasapulan timang bayabay kanyak. Lading itak Ama Emiliano. Nga masapol nga agtongpal kayo kanya. Ti Manong Gabat. Anya ti kadda na dito eh. Pangaasim Esmeralda. Saan na kumaaliklikan? Apay nga da ka dito eh. Nagkuyog kami kini Ama Emiliano. Saan na kayat akadoak amapan iti Villa. Apay ka no? Agsarita da kano kini Senyorito Brandon. May panggap iti jaya ni Senyorito Kingka. Anya? Nagasat ka Esmeralda. Pagadalan na ka ni Senyorito Brandon. Agyan ka pa iti Villa. Apay kuman nagasatak? Idinto akay papananaday takit agbalinak at tagabo akaskan ka. Esmeralda, kaguranak ka di. Ti amok idikat na singpet ka. Ngam awan gayam nagdumaan nyo kanim Manong Bruno. Nasakit tinakam ko kada kayo. Inruruman nyo ni Tatang. Sige, panawad ka. Pangaasim Esmeralda. Ibatam ti imak. Saan nakaliklikan? Ibatam ti imak. Pasensyakan. Kitawag. Saan na kumaakagura? Apay kit din na saan kakagura? Dakas ka? Agpapada tayo laeng ang mababaon. Mababaon kami. Kad mailupit-lupit ti kalintigan mi. Kat sika. Awan pa kay dumaam ka dagiti asyendero aman ang bundaway.
Kan mangiruruman. Iso arumbang laeng akagura ka. Apaday tatalunasan, Emiliano. Di mo ibaga nga itugot mo, Ijebilia. Kaya't ko nga ipungsay ti ulo ni Gabriel, babaan iti daytoy at alunasan. Anya ka di daytan ang mapampanunot mo? Impilit na ako yung ganak amapan iti Bilya. Jak kumapay laang kaya takasarita ni Senyorito Brandon. Tapay. May papan iti nagsaritaan ta ken Esmeralda. Anya? Amawk adakes ti panggep na ken Esmeralda. Ngam sa anak nga umanlukaut. Lumasap dapay iti rabaw ti bangkay ka. Ang urayan na ka ni Senyorito Brandon. Saan lakit na pumanaw ni Gabriel saan nakaakadwa? Ay, di nak mapilit na itagabat. No jak kayat ti sumurot ken kuana. Ha, gaputa na ito'y atalunasan ti kasarhita na. Tapay. Matektekanan ni Manong Gabat ang mga uray kada kayo di taruan. Apay a kinasaritam dayjay alalakay ha. Saan ka nakarikdikan ko na? Saan ka nung amin apumanaw no saan na kayo akadwa? O talaga akarkahitin naktilokaw. Ibilya daw, ibatim day tatalunasan. Ang mga makapaglinawaan kayo kini Gabriel. Saan mo kapailan? Dadapaltog na. Padasan naman adang ran ni tatang nanang. Usarik ti paltog ngintid na kanya. Apang patay ko kan kuana. Saan? Saan anak ko? Agparbang kayo kung mga agama. Naimbag ta simurot mo't lang ni Emiliano kini Gabriel, Esmeralda. Kagurak ni Manong Gabat nanang. Daka sa tao dayjay. Anak ko, sinursuruan na kang agpaltaw. Uray! Napatpatagkan ko na ti panagtulnog na kadagiti amo na. Makasagana pumatay? Awan pa'y mo ti pinatay da Bruno at trabahador. Taranggas dalang. Inutin da tayo nga rod apatayan nanang. Hala, sana na dahil ti pagsaritaan ta anak. Nagabahan niya ka ti pagsaritaan da Senyorito Brandon kan tatangbaw. Saan ako manugot? Saan ang mabaling agbaligi ni Senyorito Brandon iti dakas sa panggap na kanya? Nakadanon tayo mutlangan dito Villa, Ama Emiliano. Aguray kay labiit. Tayo pakamok kini Senyorito Brandon nga data yon. Anya ti kada na tiyo lakay dito Villa, Gabat. Saan na si katirantak, Brunaw? Nakaharit ka alakay. Kaya tiyo tapagiddanan kaya paltugan iti na ito Gabat. Sige! Anya pa'y lang ti or-orayan, Brunaw. Paltugan na kaon. Ngam laglagi pa dakkel ti sungsung batam ken Senyorito Brandon. Nakaharit ka lakayan. Laklakayan na kaon. Ngam saan akas karina apansuanak. No ikanak iti patas alaban. Hoy, sika Gabat. Yawat mo ti paltog mo iti day talakay. Tagpinaltog kami. Ama Emiliano, saan yun ngay taltalak ni Bruno? Umay kayo kit din. Or-orayan na kayo ni Senyorito Brandon. Salbag kayo. Anya ang gulo na ito, ha? Agpapada kayo, tonto! Dito niya Margarita. Umay kayon, Ama Emiliano. Saan na masapol ako yung ganak, Gabat? Makawaya sa kasumrek ti Bilya. Na kayo ken Bruno ti pinatay. Tabuyaan na kayo ni Doña Margarita. Tiyawaran pa'y nalakay. Paltugak na kuman. Naka Emiliano! Anya nga mintikadam dito'y Villa. Hoy, sika Gabat. Apay ang mulang lingan lak. Kayat mo, tagpinaltog ta. Saan tangag ka, Busor Bruno? Saan ka atutupad? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipalubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naimbag ang malumyaw, Doña Margarita. Imayak, tapno pagsaritaan may kan Senyorito Brandon. Tinagsaritaan da kan Esmeralda. Kat, kaya't mo ngay padawat ti anak mo, ha? May sakamot ng ambisyoso. Aging ga asa anak-anak kapanggandang.
sa andak nga usigan, Doña Margarita. Naturad ka amang sungba-sungbat kanya? Awan ka di ti kalintigat, Doña Margarita. Saan ka kadipay lang agulima ka? Kaya't mo tapaayabak ni Bruno. Kat iguyod-guyod na ka ngay ruar dito Villa. Kalpasan na kat paltugan na ka. Paltugan na ka na kiti pasurot ko kat ibulong na ka latan iti lang alam. Kaya't mo, ha? Ay, no talaga ang maiturad ni Bruno. Itay kumapay laeng nga inaramid na dayta. Mama, panawan na kami pa ikan Ama Emiliano. Siya kung di makamuking ko. Sungba-sungbatan na kami dito alak-lak kaya. Saan kayo na sumungbat, Ama Emiliano? Ay, Sige, Mama. Panawan na kami. Umanugot nga ta ni Ama Emiliano. Nga agnad ni Esmeralda dito'y Villa. Kasukat ti panang paadal ni Senyorito Brandon. Ay. Tiyak maawatan. Noan niya talaga ti pampanunutan na. Natukyat tirik na asimurot kanyak. Nagbayag nga inoray ko. No agnad ni Esmeralda dito Villa. Kanayon kaming ton nga agkita. Ang kagurguran ako ni Esmeralda. Nagkuyog kayo gayam kini Emiliano adimteng dito'y Villa Baraok. Dahil tangamin tibilin ni Senyorito Brandon na nabarang. Dayawag ti kinaturod ni Emiliano. Nagkinarit da kini Bruno sa sinungbatan na ni Doña Margarita. Ano niya? Ay, bungkawan na klaang ni Doña Margarita. Kasta una yan, nabutang kaw. Ita, Ama Emiliano. Kaya't ko amang nagdipangiteng mo. no agnaed ni Esmeralda dito'y Villa. Anya ti aramidin yung kenkwana, Senyorito Brandon. Kan saan nga ta nga iroruman ni Doña Margarita? Ti pangedeng nyo, ti kaya't ko amang saan kayo ngagsaludsod kanyak? Awan ka di ti karbengak nga agsalud-saud. Talaga natangken ka alakay. Jak narwam ang mapapabainan. Ladingitek. Huh? Sa anak nga umanugot nga agbalin ababaon ninyo ni Esmeralda. Anya? Saan ang matagabo ni Esmeralda? Kat anya nga ron, Senyorita. Anya ti pangpanggapin nyo iti anak ko. Saanan ang masapol asong bata nyo pa'y dayta? Uray anya ti gapuna sa anak nga umanugaw. Nalpas kayo gaya mo na nagsarita kin ni Senyorito Brandon, Ama Emiliano. Itulnog kayo nga rodan. Saan ang masapol nga itulog na gabat? Kabaulak ti agawid ng may-maysa. Saan ka kasapulan? Naturod kayo. Agan-anad kayo kuma. Kahit, anya ti kayat mo asawan iti dayta ha? Mut-mut nga nakaday. Saan amay may sa ti aldaw? Ngay, talaga balbal laagan nak. Wen, amok no kasado ti kinaturay dagiti amom. Kastamet ti kinaranggasyaw apasurot na. Amangan nung mangag na kayo da Doña Margarita ken Senyorito Brandon. Ken amangan no adala iti asidag tayo ni Bruno. Ay dosaan daklat ta. Saan daklakit di alibatain. Sagkaysa tayo lang iti biyag. Ket nakasagana ak ang makigasang gasat. Mapan kayo nga rodan, Ama. Tanay, nasip ngatan. Hey! Hey! Lakayan ni Ama Emiliano. Ngam natib karpayla dagiti paskal na. Narwam itirigat. Ken kaslasan ang mabutang amatay. Ni Bruno. Amangan no nang nagnadagiti imbaga ni Ama Emiliano. Ket agipulong. Liklikak. Tamangan no agsinungbat kami manan. Saan ko akabutang ni Bruno? Ay tala.
Taamangan no pagungtan na kami ni Doña Margarita. Tiawanan pain alakay. Imay lang dito'y tapno pabainan nak. Tanya pa lang arod, tinayan. Nagsayang lang iti oras. Brandon, anyat nagsarita nyo iti daya alakay? Apay ngagbarbartag ka? Nagkadkadan na ti jayak, mama. Sang manugot nga Gian Esmeralda iti Villa. Kabayaran ti panagato na. Ibagak pa'y kengkwana, asan ababaunan ni Esmeralda. Tiyawan pa inalakay. Saan ko amaklon da iti, mama? Awan pa'y tinarigagayak adyak nagunod. Tanyang kami ti panggap mo kini Esmeralda. Di kagbali na maag, Brandon. Tiyak kaya taday siya nga anak ti bamirmiraot ti asawaan. Napintas ni Esmeralda, mama. Makapasulisog. Sana mabalin na diyak matagi ko. Ni Fatima langan, Tiarmam. Adan ni Fatima, yaman nilang agad adal. Kansaan ko nga asawa ni Esmeralda. Pagay ayamak laeng, mama. Isagdag mo, day takin na maag mo. Ala, hindi ka maturugan. Naimbag kasi mangpot kang Emiliano. Kumusta tinagsaritaan nyo kin ni Senyorito Brandon? Ay! Pinagkadkadak ti Jaya na. Amok nga dadakis apang panggapin na iti anak ta. Kasano nga rodan? Sigurado ana pabainan kat amangan noan niya ti sumarunong aramidan na. Sa anak ang mabuting. Kasaritak ni Esmeralda. Ibagak nga agan anat akanayon. Ura ita kabaalan na matan sa lakniban ti bagina. So sana, saan arumbang ang mariribukan ka iti dayta abanag? Saan arumbang nga ipakita tayo ti panagbuteng tayaw? Saan ka di pay lang amin anapnak ni Senyorito Brandon? Iti panangiruruman da kada tayaw. Apay nga iramraman na pay laang ni Esmeralda. Dayjay a Gabriel ti kapungtot kao. Impang tanak ti lukaw. Talaga ka di anaranggas da ka barbaro apasurot ni Senyorito Brandon. Panagkunak. Narungrungsot manen dayjay ngam ni Bruno. Talaga nga aglanglanga anaranggas. Siririhak pa'y langi di simangpot kayo tatang. Nangag ko tinagsaritaan nyo kinanang. Katagyaman na, tasan kayo ngay manugot. Iti kaano man. Sa anak nga umanugot ang maisagmat ka Esmeralda. Saan abali aday ti pakatayak. Tatang, Kanangad mo pa'y tinagsaritaan mi iti dayjay agabat saan ka day. wait tatang. Naapay nga na nagbali na pasurot ni Senyorito Brandon. Diyak magustuhan ti panang balaag na kanyak. At dalakit di dakis apang panggapin na kanyak. Saan mo't kumaa tatang? Sa anak ang mamutang ko na Esmeralda. Diyak ipalubos nga uray dagiti pasurot ni Brandon kat iruruman da tayaw. Naimbag, tasan kayo pa yan nakapanaw kadagiti kakadwam kabat. Aday bilin ko king ka, may panggap kinila kay Emiliano. Ha? Anya day ta, Senyorito? Diyak magustuhan ti parang paay na kanyak. San kami pa yan alpas? Si puta man naimbag. No agpatay-patay ngagtrabaho. Kulat tayo madagos. Sige, Senyorito. Tay tati kahit ko apasurot, natulnog. Paltugan pa ikit din. Nukas ka sa no, Senyorito. Nila kay Emiliano, timang bunyag kanyak a kriminal. Na, nasaysaya at pa inupatayam. Tapnawanan ti makalapad iti panggap ko kin Esmeralda. Ha? Rito, sakpay kay din, timang patay ti dajala kay Emiliano. Naimbagan ka ka din, Bruno? Uwan, Senyorito. Sige, kasarita kanto inton madamdama. Sige, gabat. Agtignay ka.
Nakita nga inaisisgan na kayo ni Bruno, itay kasarsaritam ni Gabat, Brandon. Saan mo ta si Murat? Imbaga ken kwa na nga isupay lang ti mangidaulo kadag iti agbantay iti aglawlaw ti Villa. Oh, uray, tama pagtalkanan ni Gabat amang idaulo kadag iti pasurot tayo, mama. Sigurado ka kada iti panagtalat mo iti jayjay agabat? At dahil bilin ko nga ramidin na kinila kay Emiliano. Talagang sakit yan na sakit tinakan mo. Di pa nang paainakan ka. Jak narwam ang mapapabainan. Dahil jay payalakay? Brandon, saan ka di apinusgam amang idaulo kadag iti trabahador? Amang sipot iti garaw dag iti tulisan? Ah, Inikampay iti kabalyo na. wan, ngam awan ti aramidin na. Dahil tati may sa pagpungtutak kengkwana. Iso ako na kinikabat. Patayin na paikit din nila kay Emiliano. Numatay nila kay Emiliano. Agbutangan dagiti trabahador amang sukir kan ka. Nasaysayat numatay tapno awan pasalsali. Ket may patungpal ko ti panggap ko kin Esmeralda, mama. Tonto ka matamay sa Brandon. Na, Talaga pag mamauyungam da dya babae? wan, ket bay ang daklaan. Addan ni Gabat kan dagiti pasurot na. Apay ingatan ni Bruno. Kasla addan ang nakabutbutan day ta Gabat. Denggan nyo tibilin ni Senyorito Brandon. Awanti ang patay-patay kada kayo. No saan nyo akayat ti Madusa. Masapol nga ilalain nyo ti agtabas. Tapno at ado ti magiling iti asukarera. Madamdamalaan. Umaymanan agbunag ti bagon. Agtabasak laeng. Nila kay Emiliano. Adda katimot lang. Ay, wen, adda ak among. Masapol nga agtrabaho ak, tapno adda pang biyag ko iti pamilyak. Ken adda maurnong ko agastusen to ni Esmeralda iti panagadal na. Irantak na ipanggag. Uray idaanon na ken Senyorito Brandon. Ah, idaan nyo. Kay bagbagak lang. Addan ti bagon. Day talaeng nusak manen ti pagbagkatin na kadagiti unas. Ay nagrigat mo't nga ron ti umuli iti andam nyo. Agpakada kumakada kayo, nanang. Saan na masahon ni tatang? So siya ko timang bukwal kadag ijay ledta. Pambara ka man kita kadag iti mula tayo ijay. Day ta talaga ti panggap mo. Wado agin sayo ka. Kwa nanang? Intugot mo ka ti paltog mo, Esmeralda. Wen, napayagan na sa anak na nagit sayo. Ay, madantanaga na iti da ito'y aramidam anak. Apay ang masapol ng agin sayo ka nga agpaltog. Naskan na sursurwag asalak ni Bante Bagik, nanang. Kalpasan di pa ng paay ni tatang ka ni Senyorito Brandon. Amang ano ibilin na kadagiti pasurot na pagaramidan dak iti dakes. Ay, hala, agan-anad ka nga rod, anak. Lubabalin, awan ko mati makaam mo iti da ito'y nga aramidam. Anya nga tati pagpungtungtan ni Bruno. Binungkawan na dagiti kakadwana. Kadadapay kinabil na. Dandani ako manay ramraman nung sanak nga inayaban ni Doña Margarita. Ay, nauyong amen dagiti adda dito'y bilya. Kanuuray sa dayjay agabriel abirbirngasan da iti Gabat. Nakabutbuteng dagiti mata na. Nagbarbon pa. Kinay na, barbasan pa. Lumalaing ako na pumaltog. Malaman, agawid akon. Ang mga nuwasik nga tanak iti dalan. Katidyak mapakadahan ti pagkad. Kat sigurado, madanagan lakit ti ninanang. Sursurwag kayang tiyagpaltog anak kasakay iti kapalyo.
Hi. Hi. Mapanta na nga lo. Hi. Ya. Ya. Ha. Yan. At nakakabalyo ang masabat ko. Yeah! Yeah! Ikabril. Yeah! Tantani kami ng kapagsinabat. Malasin ko. Talaga ni mga gabat dito. Kagurgura ka! Napunta aking manong gabat. Ala! Ho! Napatay ko sa matan. Diyos ko! Kasan na dito eh? Ay, pagawanan na ko ma. Jackpot na may sako na kriminal. Amalo! Dito'y kalaan ha. Di ka pumampanaw. Nagasok ni manong gabat. Lukas na. Saan ko napatay? Esmeralda. Apa pinaltugan nak? Awan sugat mo? Nakigtot ti kabalyo. Gapo iti kanalbuong. Gapo iti dayta. Natnagak. Nay ko. Nagsakit ti bakrang ko. Esmeralda. Kaya't nakadi apatayan. Imulo ti darak iti pag nakapasungat ko kan ka manong gabat. Kagurgura ka. Dakas ka. Anya. Imbaga ni tatang tinarami jo kan kuana. Idi nakadanon kayo ni Devilla. Isong ay kararag mo. Asaan ko maasyak asinursuruan mga agaramat iti paltog timang patay kun ka. Esmeralda. Anya. Kagura na kiti panang paltog ko kan ka. Sige, paltugan na. Patayan na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Pinasapol na kanina ang mau, tadi na kamat lamapas ang perten Esmeralda. Apay akas tatalangam. Diyak maawatan no niya dati ang mariklik naktatang. Makapong tutaklaw na eh. Makapong tutaklo. Diyak ka mo. Saan ka maawatan? Agpat pataraya kami ni ti kabalyo. Kabayatan ti panagpampanunot ko, hindi mapasungadak ni manong gabat. Kasano anaambuan na ti ayan mo? Diyak ka mo, tatang. Bilin lakit din ni Senyorito Brandon. Gapo iti pan nakapabain na, iti panaggad-gad ko iti jayan na. Kaya't nakaapagaramidan iti dakays. Gapo iti pa nakapasungat ko kinkwana. Nalagip ko ti panangipang tanang kada kayo, tatang. Imulo ti darak kat pinaltukak. Inaramid mo dayta. Napuntaam ka day. Saan, tatang? Pang-asiyo. Saan ko maamamuan ni nanang daytoy ang napasamak? Saan yung ay bagbaga? Kaimbag ka nakita na kanitatang bao. Nagturturungam ka de, anak. Padanagan naklauna itayan. Nagsabat kami ti dalan, nanang. Inasikasok pa imot kami dagiti nagtubon amula tayo sakbay ang nag-ensayo Wala, namasaan ka kumamot ang nagkasipngatan. Di kay madanagan. Saan to na maulit daytoy? Ay, madantanagan at kadagiti aramidam, Esmeralda. Apay nga minamasapol nga ginsayo ka. Anya ka diti sagsaga na, ha? Diyak lang amin kahit amalipatan dagiti nasursuro ko, nanang. Iso nga gin-ensayo O sige, mapana ko niti kortok. Sige, ayaban kanto inton bangan tayon, anak. Uwan, nanang. Sapay ko ma. Tasan ang maamuan ni nanang tinapasama. Sa dino pa'y lang tinapanam kabat. Apayasan ka kimuyog kadagiti kakaduam. Panggap ko tiyag pasyar ko may Gerancho, senyorito. Nayaw-awanak. Isuasaan ako na nagtuloy. Aging gagayam ita mayaw-awan ka bailain? Ngayon mo sana bali. Kumusta gayam nagiti trabahador? At adagim magatda ang nagtrabaho, senyorito. Gapo, iti panangabog ko kadakwada. Nasayat launay no kasta.
Nusan mo lakit di adadaelen ti panagdalik ko. Ket dayja alakay Emiliano. Kumusta? Tinungpal ko ti imbilin nyo kanyak, senyorito. Sige. Nuada pa dawen kwentong bigat. Siya ti makisarita ken kuana. O sige, panawang ka pa dito. Sige, senyorito. Anya nga tati pang panggapan ni senyorito Brandon kin nila kay Emiliano. Malagip ko ti panang paltog ni Esmeralda kanya. Kagurguran ako. Kasanungatan no napuntaan na ket natayag. Jak namnamaan ama iturad apaltugan ni Esmeralda dayjay agabat. Alis to gayam nga agtungtod. Ngam saan kadi aday tati kayat ko apagtungpalan na. Ti agbalin anaturad. Kabailan nan asalak ni banti bagina. Kadagiti agpanggep iti dakis ken kuana. Ngam apay anapan ni gabat ijay. Binilin nga taatalaga ni Senyorito Brandon. Ay kasaritak to inton bigat. Emiliano, pagkariin ka kailag. Wen, adda ka di kayat mo nga ibaga kanya. Kaya't ko lang ako mustaan ti panagtrabahom ija asyenda. Tay-tay sumangpet ka, pinasapol ko ni Esmeralda ken ka. Talaga anak kadakdakasin dayjay agabat. Apay, ada ka didakas nga inaramid na ken ka. Awan matkit de. Binalagan naklaeng kat amok abilin ni Senyorito Brandon. Ay, makapungtot lakit di ka po iti panangpaay mo kenkwana. Kat anya ti kayat na asawan. Gaputan na kurapay tayon, abalbalayan na tayon. Jak ipalubos nga agbaligi iti dakas apanggap na kan Esmeralda. Munang Jak ipalubos ama isagmak ni Esmeralda. Lumasap na pa'y itirabaw ti bangkay ko. Lakay, awan gaway mo. Narungsot, nagati pasurot na. Uray day tati pakatayak. Kan kabailan mo ten Esmeralda asalak ni banti bagina. Ay, Emiliano. Ay saanan aray tati pakariribukam Susana. Amagando saan ka makaturaw. Apay ngayon nasit ganak Bruno. Anya ti ibagam kanyak. Di ka kadipay maturog. Nakasatkat na si Potam ti asidig ko ken ka. Pinaltugan ka kuman. Apay akagurguran nag. Saan tang agkabusor? Pasurot na tayo amin ni Senyorito Brandon. Talaga kagura ka. Kunam no sino ka? Inagaw mo ti posisyon ko. Sana pud no dayta. Kaya't lang ni Senyorito Brandon ngagpaimbag kapailaan. Masapo lang may salayang ti mabati ka na ta. Intong bigat, agrang ta. Anya? Maputan ka? Kaputal sa anak, akabalan? Kasta ka din? Yung kakit din maturog. Agpaimbag ka ba? Makadlawak, Brandon. Mabaybayam sa amatan ti panang sapulyo tinang patay iti day di papam. Dayjay mo ten Esmeralda ti ipampamaysam. Dinapdan na kaming agsawar iti asyenda ni Doña Celedonia, mama. Ken ura iti asidag ti masakupan ni Don Servando. Talaga ka di apagatapam, Ida? Saan nga iti kasta? Ngamanyita mo tayo. No ija nga aglemlemeng dagiti tulisan. Sige, palubusan ka. Mama? Ngam saan kayo nga mas asidag iti nagbeddengan dagiti asyenda? Sige, no dahi tati pagayatan nyo. Kasaritak to dagiti daddo mga agbambantay diti Villa. Siguradom lang. Asaan na dagiti pasurot na Don Servando kan Doña Celedonia dagiti makalaban nyo. Wen, mama. Kahit kung iti kabitan na panawan, makimagan no asino ti pimatay ken ni papa.
Sige, awagak tumanan ni Hepe Escobar. Nagkinadala unay. Talaga kabutang lak ni gabat. Lik-lik-likan lak ti loko. Sana kaya't nagduelo kami. Ta sigurado patayag. Ang may kalak itinapintas sa kong daway. Libatag. Mas ka na mapukaw, tapos na mapasublik ti sigo na posisyon ko ang pangulo na iti pasurok ni Senyorito Brandon. Kasta kayang tatang? Naimbag, tasan na kayo din ng ranimanong gabat? Unasapsapa kumaan na amwam dayta. Ad-damanan ti pungtot mo kinkuan ah. Kat amangan no napatay mo. Tatang, saan nyo apiksaan? Amangan ng mga ginanang. Agnervyos tumanan. Kasaritak to ni Gabriel inton madamdama. Apay tatang? Damagag, no binilin ni Senyorito Brandon asapulin na ka. Tatang, amangan nundang ran na kayo ni Manong Gabat. Kan lumaaman day ta ni Senyorito Brandon. Diyak kaya tamay sagmak kayo. Makarik na kakadipay laeng iti panagbutang. Kaya't kung agtinulong ta amang parmag kadakwada. Ama Emiliano. Ay, nakigtot ka nakakita kanyak. Gaputa amaw nga dabasol mo kanyak. Agsublikan iti pagtatabasan. No agipulong dagiti kakadwak. Delikado ka kini Senyorito Brandon. Agsarita ta maipapan iti napasamak iti kanman. Apay nga mom nga addan ni Esmeralda ijay. Anya ti panggap mo iti balasang ka. Mapanak ko maijay rancho. Ngam, nayaw-awanak. Saan nga ijay ti dalan ang mapan iti ranchaw? Saan ka nga agulbud kanyak gabat? Binilin na kakadi ni Senyorito Brandon. Naturad kayo launay. Nabilag ni Senyorito Brandon. Balaagan kayo. Agsubli kayo nga agtabas. Sa anak ang mabutang. Uray payday tati pakataya. Na kayo! Asa nga 15 tipos gak. Nga gwanawan iti asideg tinagbidingan ti asinda la Don Servando ken Doña Celidonia. Tapno si imonyo. No ijay nga glemlemeng dagiti tulisan. Ngembalagan kayo. Saan kayo nga agbasak-basak iti asinda da Don Servando ken Doña Celidonia? Agtignay kayo nga ron. Senyorito Brandon, hindi ito ti pinaalayo a jacket tiyaw. Nagyamanak, nanabarang. Ay, senyorito, papananda dagi jay. Itaypay mo na nakatpanaw dagapat. Binaon ko'y da nga gwanawan iti akinlaw da pa sa ti asyenda nanabarang. Masapol na makimugan dagiti tulsan anang patay iti day di pa ba? Senyorito, pay asaan da akadwa ni Brunaw. Biyangot ka bakat! Ay, No ni mamati pangibagam iti dayta. Agasawa man na itong pati mapay di tarupam. kwa nga men, senyorito. Agim imon sa ni Bruno kinigabat. Ha? Nangagkuti panangkarit na kinigabat iti rabi Aniya? Saan damat saan natuloy ang nagduelo iti ibigat? Diyak ka mo daytaan na nabarang. Kasaritak to ni Bruno. Pang-asiyo, senyorito. Saan da ko mga ipulpulong kini Bruno? Ang mga nudang ranak, wino, saan ka pilitan na nga uminom iti arak at tungpaan naktumanan ni Doña Margarita? Nangag ko tinagsaritaan nyo kinitatang mo itay bigat, Esmeralda. Matantanaga na klaunay. Anya tinangagyo? Salangadan ka no ni tatang mo day jay agabrel. Anya? Diyak lang naawatan kahit no niya pa'y dagiti daduma nagsaritaan nyo kinitatang baw.
Diyak lang amin nakasaritan, talapdak ko matapimbanaw mat itayan. Madanang na karon nanang. Ang mga nudangran ni Manong Gabat. Saan lang adag iti pasurot ni Senyorito Brandon ti pagpaggadanda. Ura ikin ni Senyorito Brandon abisbaw. Nanang, anya nga tano mapanak man ni nagpamarang agtaptabas. Anya, Makipagtabasak mat ka dagiti unas. ay saan adag kaw? Ang mga lumalasin da ka. Jak namnamaan day di apa ng salangad ni Ama Emiliano kanyag. Saan ang nagbutang nga amangan no dangrag. Amangan no jak nakatapal kat. Ure agi pulong ak kanokin ni Senyorito Brandon. Talaga anak karit. Atapon na binilin nak ni Senyorito Brandon. Tapno pagaramidak iti dakas ni Esmeralda. Malagip ko man ti panang paltog kanyak ni Esmeralda. Nagbiddo taksa ti panang isurok tinkwana nga agpaltog. Amangan no iso ti makapatay kanyak. Angam, may salaang ababae. Nakita ka ngay masidag ka ni Brandon. Itay binilin na dagiti pasurot na ang mapanagwanawan na ti akin laod apas ti asyenda. Kaslada na patag ngayon bagam kankwana. Ay kwa, senyora. Di kagulbod kanyak barang. Kayat mo tatungpaan ka man ha. When nubasnutan kay ti latigo ang nakasabit di ta diding. Ay, saan ka di, senyora? Ibagakon. Nanggag ko ti panangkarit ni Bruno kinigabat iti rabi ay. Tonto. Apay ka no? Agem imun sa ni Bruno kinigabat. Kinarit na ang agduelo ta ko maitay bigat. Nagbuting sabag. Diyak magustuhan day ta na amo ka. Ha, kasaritak to day chay. Iso dakit din nga kakadwak tiyag pipin na tayo. Surutet kumadag iti pasurot ko nga imbaon ko ang nagwanawan. Ngamin kadeng ko nga umayak payla ditoy tapno kasaritak nila ka Emiliano Gabat. Ayabak ka di, Senyorito. Tonto! Apay at amagang paylaan. Pukawang ratan! Lakay Emiliano! Kaya't nakakano kasarita ni Senyorito Brandon. Apay kano, Gabat? At langgong alakay. Nagsaludsod paylaan. No siya ki masidagking ka. Paltugang kalangan. Da kayo! Akasidag dita alakay. Ulodin nyo ayasidig kanyak. No diyo kahit ngiramraman kayo paltugak! Mayakaon! Saan na masapul na uludan tak? Saklaan ti paltugan nyaw. Saan kayo ang mangiramraman iti sabalay? Naturad ka loko. Naartang tiropa nila kay Emiliano ang sumungat. Anak kaigam iti palang. Kasla nakasagana ang makirangat. Adto yakon. Ayapay laang ti aramidin nyaw, Senyorito Brandon. Ibilin yun kan Gabat apal tugandak. Karkaritin na ka di si kaalakay. Si kagabat, anya pa ilang tararamidam. Paltugamon! Senyorito. Awan takro tataok. No di mo paltugan nila ka Emiliano, si kati una agkapaltugan. Sige! Patayin dakon nga awan gaway na. Ngam no agsayasay ti darak. Day tametan ti mamimpinsan apa nagrebelde dagiti trabahador iti asyenda. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Tatang, sana mo bali namatay ka. Kasano kami ba'y kininana?
Talaga naranggas ni Senyorito Brandon. Anya pa ilan tar aramidem gabat. Sana mo palinday ti Abraham. Pagtugam nila kay Emiliano. No saan kumaanatang kanti ulom ama Emiliano? Saan mapasamak ken kadaytoy? Nakapatulong na ti paltog ni Kastaman di Manong kayat ko gabat. Ipirang manitang tam. Diyak mapakawan day tanong mapatay na ni tatang ko. Ilunod ka. Patayak. Sino tinagpataw? Kamatan nyo na dyan, anak kakabalyo. Masapol amay tatagyan niya. Sino mataday dyan nakakabalyo? Ay, tatang. Nagtali na iti tinagkataran. Ay na. Ang tanda nagaklata. Anya nga tati kahit sa wanday to'y. Ang dansabat ang dagas pasamak ka nagiti agama. Ay, impilit ba't gamit ni Esmeralda tinapan iti kaunasan. Kasanon numalasing nagiti pasurot ni Senyorito Brandon. Anya talaga ti panggap na. Ay, ang maganuin tugot ni Esmeralda ti paltog na. Ay, inak man kit di kita ay. Saan mo ka diyan naawatan timbag akbarang? Apay asaan mo kadwa ni Bruno? Awan mo't, senyora. Saan ka numot napakadaan dagiti kakadwa ng agbanbantay iti asyenda no sa dino tinapananda. Agpapada kayo nga wanan muna. Pumanaw ka man lang iti isang wanak. Ang mga no sa anak ang makapagtapagkat makuktaran ka pa dito. Sige, senyora. Ang mga natumpaan nagagpaysaw. Ay, naigaw. Bulagat. Asino ka bintiyag kunakan kadong parang tadideng? Nanay ko, nagdugol sa amat at timuging ko. Uray akla na ulaw. Nagasat payla ang day taagabat. Saan ang napaltugan? Ngam asino tinakakabalyoan ang paltugkan kwa na? May sangata at tulisan. Napartak dagiti pasamak. Nasiglat dayjay akabalyero. Naimbag ta saan ni Senyorito Brandon ti pinaltugan da. Gonggunada. Panagkunak. Dandani manen adda matay iti Asyenda Margarita. Tatang, naimpagtada ng paltugkan manong gabat. Amang napatay na kakuman. Nay, si Kagayam Esmeralda, itay kakadipay. Uy, tatang, nagsarunod tayo laan. Nakitak ti amin napasamak. Talaga nagbalinan na nakadaktakas at tao ni manong gabat. Kasanulangan na napatay na kayo. Nakasagana ak amakigasang gasat. Uray palang laeng ti armaskaw. Ngamawan kawayo. Nakadaaduda. Patayin na kayo lakit di. Jak ipalubos amatayak nga awan laban ko, Esmeralda. No napatay na kayo ni manong gabat? Jak mapakawan. Patayak mat. Awanan pa kay dumaan na kadagiti kakadwa na apasurot ni Senyorito Brandon. Narungrungsok pa yan ngam ni Bruno. Tata, nagsublin na kiti pasurat ni Senyorito Brandon anang kamat iti nakakabalyo. Tinasayaat pa, Esmeralda. Pumanaw kan ang mga numadlaw da ka. Sige, tata. Ang mga nod ada makadlaw da no pumanaw ka dagos. Kana mga no ituloy dati da sa panggap da kada kayo. Lumadamag ni nanang mo tinapasamak apindaltog dito Asyenda. Madanagan lakit ni dayjay. Ay, basta. Saan kayo ang panawan, tata? Agpapada kayo at tunto. Agmay-may salang di ulangan nakamatan. Napartak ang nagpataray iti kabalyo na, senyorito. Kun saan may anasiputan tinagturungan na? Uray ko masinawariyo di sububukal nga asyenda. Ta sana makaaddayo dayay. Adda nabati anang ituloy anang sapol iti dayjay ang nakakabalyo.
anang paltog kanyak, senyorito. Naggasat ta saan ka napuntaan gabat. Natay ka kuman. Asintado na kumati ng paltogin ka. Kita ang ti paltog mo kit nadadahil. Gapo siguro iti panaglingik, iti paltugak ko man nila kay Emiliano. Ti paltog ko tinatamaan na. Naggasat pa ilang dadyaala kay Emiliano. Natay kuman. Awan matan dito, senyorito. Nagsublin iti kaunasan na pagtabtabasan na. Dano na may na. Ibagam nga agawidan kit ije balay da akasaritak. Adda kamit lagayam dito'y Bruno. Itay pa'y asap-sapulan ka. Naggapwam ka de, tao manangsab ka. Nadulpet ka kan kasta unay alingat mo. Panya ko mati bibiyang muna na barang. Dahil man, amano matungpa ka. Damdamagan na ka ni Doña Margarita. Kaya't nakakano akasarita. Anya? Okay ka daw. Diya ka mo. Amangan no tungpaan na no pagdamaga. Sumrikak tulatan iti Villa inton madamdama. Panawan akon. Ipakaamok ti kadam. Nagkasat pa lang na jagabat. Saan ko napuntaan? Oh, jak maklon di pa nagmintis ko. Ang iti sumarno pa ng paltog ko kankuana. Siguraduak amatayon. Nagasat ka pa ilaang laka Emiliano. No sa nagapoy tinang paltog kinigabat. Natay ka kuman. Gapo tajak pa'y signaw ti tumangan iti barsanga, senyorito. Adu pa'y tinasken nga ipatungpal ko. Rumbeng adag iti dakes aruot ti maungaw. Talaga ka di anakarit kasi ka alakay? No saan ka kumaan nakarit jak binili ni gabat a paltugan na ka? Adda karbengak nga agsa. May saka lang nga mamirmiraot at trabador. Rumbeng agtulnog ka kanya. Mabit man lagayam. Amamum ka di ginang paltog kinigabat. Saan ko nga amaw? Inikang kay ti kabalyon tapno adaramatem amang siim kadagiti tulisan. Ngem numaduk talak amakikom kumplot ka kadakwada. Jak bumdeng amang patay kada kayo amin nasang kapamilya. Isumat lagay magkastaon na panagdandanag ko itay. Tandani kagaya man natay. Kasanon nawan na yun nagpaltog kindigapat. Saan pa'y anadanon ti rokod ti biyag ko, Susana? Umuna pa'y amatay ni Brandown kan Doña Margarita. Hapay namin akinarit mo. Saan nakakimarit? Dinamag kulaan kan gabat. No anya ti masapol ni Senyorito Brandon kanyak. Kat saan ka kuman ang nagsaludsod ngamin, ah? Amog. Buwan niya ti panggurguraan kanyak ni Senyorito Brandon. Ngam, saan to nga agbaligi ti dakes apanggap na ken Esmeralda? Ay, mabitlaang, saan kayo kadi nagkita ken ni Esmeralda? Ay, huwag gayam. Ang mga noad dapay laan ija kaunasan. Ay, agsubli at matlang agtabas. Aposkul pa'y lang ang kaunasan iti daytoy apasan. Nasamak dagiti natatayag aruat. Natalgad ang naglamangan tinang paltog kanya. Anam, sino nga taday chay? Esmeralda, saan? Di mo agawan ti paltog ko. Dakas ka! May turan mo pa'y ka mapatay ni tatang ko! Agtungtong palak lang itibilin. No si Kati adda itibiyang ko. Awan pagpilyam. No saan ati agtungpal. Kagurgura ka! Basol ni tatang mo tinapasama. Nabilag ti pader akayat yu adong paran. Matay kayo laang. Apaya ka sa tilang nga masimmangpet Brandon? Adda ka di kaguram? Sa anak lang nga makagura. Makapungtutak launay, mama.
Numabalinlak kumaasya kung tinang paltog kinila ka Emiliano. Di mo ko mapinapaltugan ka dagiti taom. Nakasagana ko manigabat amang paltog ken kuana. Ngam ada ng paltog kinigabat. Aniya? Nagasat na saan anapuntahan. Asino tinagbasak-basak iti asyenda? Kasanon no si ka tinapaltugan? Naliwayan dagiti tao tinagsipot. Nasamag pa lang amin ti kaunasan. Kat, saan nyo natiliw da jay no asino ka estranghero? Saan, mama? Nakalibas. Day tapay ti ad-adda ang nakapungtutak kinila ka Emiliano. Matakwatak laeng ang makikumkumplot kadagiti tulisan. Paltugak ad-daos. Iso kuma tinapaltugan, tauray no natayan. Kunakman no kinasarita mo iti day jay alakay. Wan, ngam awan na aramidan na. Ado ti basol ang kanyak na yalakay. Bayam, siyak to ti makisarita kan kuana. Paayabam kan ni Gabat, tas siyak ti makisarita kan ni Emiliano. Yakmat ken makita ni Esmeralda. Dito ikinang panawak ken kuana. Yakmat na sabat. Ama Emiliano, nagsubli ka gayam. Apay nga inasit ganak Gabat. Anya ti ibagam kanyak. Natangken kayo talaga. Himala ni Esmeralda kada kayo. No iso ti sapsapulan nyo, nagawidan. Nagkita kayo kan Esmeralda. Nabayag ka din amang limlimo ti anak yo. Naduktalan ni Gabat ti panang limlimo ti anak ko. No maduktalan ni Senyorito Brandon, ti panang limlimo na. Amangan no agpagad ti balasang nyo. Awan mailimod mo kan kuanan. Tapno amuyo. Pinanggap na nga agawon ti paltog ko. Kaya't nakapatayan. Apay nga itakala ang anak tao. Imula amulo kasano ti panagdandanag ko. Nanang, pakawanan dak. Nung talaga at takas ta. Nay matangak ti amin na napasamak. Nung awan ko matinang paltog ka ni Manong Kabat. Ang mga nung napatay ko man ni Manong Kabat ni Tatang. Ina, ang nervyusak ang makalagip iti daita. Amuyo ka din o niya tiriknak iti dayti akong taway. Diyak nagawid at tinagsangit. Kaya't ko tulungan ni Tatang. Ispalag. Ngam imbis ani Tatang ti paltugan ni Manong Kabat. Iso ti kaya't ko paltugan. Sinapol ko adagos ti paltog mo itay, anak. Naimpagtasaan ko anay tugot, Nana. Diyak lamon na niya kumat na aramid ko. Dimtenggaya mo nagapil kung dagiti kakadwana. Inabsanalatan ni Bruno kasla di na nakita. Naglaw ko ti panang kusilap ni Bruno kanigapa. Ay, talaga akagukura ni Bruno. Ang mga no, isudan dumot lang agkakadwa at pipindatay. Manipod na paltugan ni Bruno. Kasla sanda na kaykayat. Kasla na uyo ngagpaiso ni Gapat. Matlaw ko, nga dapay panagamak dagiti kakadwana. Na uyo nga mintim panagmatmataan. Jak namnamaan day nga inaramid ni Esmeralda. Kalpasan day ti panang paltog na kanyak anak kakabalyo. Pinanggap na nga agawon ti paltog ko. Kaya't nakapatayan. Tadakasak ka no. Dimtim kagaya man, Gabriel. Wan senyorito. Kinasaritak dagiti binaon ko anang sapol itinang paltog kanyak. Inton maminsan. Giyakon kaya't ngagliway kayo. Wan senyorito.
Pagwanawanak anay bagdag iti kakadwa. Taamangan no iti sumaruno. Ket da kayo ti mapaltugan. Anya ti kunam. Ulitum. Kayat mo tapaltugan kalangan. Brandon, ano bukas pasamakan ka? San kayo makibiyang mama? Patayik laangan da iti aggabat. Imbaga nakit din nga amangan no siya ti sumaruno mapaltugan. Lading itak, senyorito. Ang tikayat ko asawan... Sige! Sumungbat ka. Pabutake kung ti bangam-bangam. Pumanaw kan gabat. Ang mga numalawanan na ka ni Brandon. Kaya't mo ka dito agbalin na kriminal, ha, Brandon? Sige, senyora. Panawan kayon. Pakawanan dak, senyorito. Di ka man lang pampanunot, Brandon. Anyat malalam iti kastang raramidam. Ngun kaya, mapan ka iti kabalbalayan. Inkaya ba ni Emiliano? Kaya't ko makasarita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talagang sa pagpungpungtot ang nakna iti aggabat. Linabsan naklat tamanan. Saan nakakayat akasarita? Nagasat tadyak na puntaan. Ngam iti sumaruno. Sigurado amatayan. Napanan na nga tapalang. Tsak magustan na tiya. Adan nga iso tatal kanda. Isa masapol ang mapaksyat ko. Bayak man palang nata. Planok pain no kasano ang mabalas ko tinang paltog ini kanya. Daya wag ti kinaturad mo. Ang kasano no si katipinaltugan ni Gabat. Nakasagana ka makikasanggasat, tatang. Kagkurak ni Manong Gabat. Kasano na napaltugan na kayo kat napatay na kayo? No awan kumatinang paltog kan kuana. Amangan no nakamasayagak. Makasangit akit inay matangak. No awan kumatinang paltog kan kuana. Amangan no nakamasayagak itan. Makasangit akit inay matangak, tatang. Naglok adanak kan pungtot tinariknak. Saan arumbeng nga agsangit ka, Esmeralda? Dagiti nalupoy laang ti agsangit. Imbas nga agsangit ka, lumaban ka. Uray addakan iti ngarab ni patay. Ni nga taang ano dyan nagaraigi, tatang. Kalpasan ti danda ni panang patay mo kanyak. Naiturad mo pa ilang ti May. Awan ti rumbang nga pagbutngak. Gapot ta pasat ti asyenda ti nagtakteran dagiti balayo ama Emiliano. Binaunag ni Doña Margarita ket masapol a sumurot ka kanyak. Ket no saan ko akayat ti sumurot. Anya ti aramidem. Saan dak nga urayan nga agpungtot. Ket anya ti aramidem. Ituloy mo ti mangpatay kanyak. Ama Emiliano, saan dak apilitan. Ken ibagak kada kayo. Saan laeng asikat ti madaksan. Amangan no agpada tayo amatay. Kasano da ito yan? Agsangsangit ni Nanang Itay. Di na panubusan ni tatang na mabalin. Anya nga tangamin ayat ti imbaka ni Doña Margarita kan ni tatang. Ti amok ni Senyorito Brandon ti mangpapayab ka ni tatang. Tama nga doon, dadakas nga ramidan ha. Yung saan kanumat? Imutan doon niya Margarita. Sana kayat ni tatang ti sumurot. Yung pinilit ni Manong Gabat. Diyawanan pain. Agbabawi ka nakaamamokan ko na. Agbabawi ka nagtaltalag kan ko na.
Kunak no na singpat. Inanam ti pagdandanagak. Simbre ko ni ti kwarto na ka ni tatang. Niya nga tayo ti ramidan na ka ni tatang. Siya pa'y ti may sama ta pagdandanagan ni nanang. Ngami sa patak. No andada ka sa mapasamak ka ni tatang. No dakas sa ramidan na kan ko na. Agid paalusak. Urayan niya ti magbaga ni nanang. Patayat matida. Nang runa na ijay a Gabriel. Nasaya ta nagtulnog ka si Morot Emiliano. Tano saan? Amangan no nakaraman ka manan ni Gabriel. Daytoy ti kaimudingan mi at trabahador. Kayarigan mi ti aso ang nakakawar iti biligyaw. Saan nakapagpungtutan? Kanjak kaya tiyag palpalikaw, Emiliano. Jak magustuhan tinapasamak itay bigat ijay kaunasan. Aramid laki ti dagiti tulisan. Titanda ni pan nakapaltog ni gabat. Ngam amangan no siya kumamot ng tinatay ita. Nasaysaya at pa'y kuma. Ha? Awan sirbiti biyag mo, lakay Emiliano. Maawatam. At daamin kalintagan tayo nga biyag. Baknang kanakurapay. Ha? Agpapada tayo amin amang mangan itiin na paoy. Nalaing ka sumungbat. Talaga ka di pagpungpong toten nak. Ay, agpakpakumbaba akada kayo, senyora. Apay, anya tinang paayaban nyo kanyak. Naibagak ko man, tiga puna pinayaban ka. No saan ka nakaarit, Emiliano. Amamum ka di, yan ang paltog kanigabat. Saan ko nga am mo? No saan mo nga am mo? Apay, asaan asikati pinaltugan na? Doña Margarita. Atapa katulisan dayjay a kabalyero. Saan ka di kinatulang na kani Brandon? Tapno makamag dagiti tulisan. Ngabawan ni nararamid mo? Ay, awan madmadlaw mi atulisan iti kabalbalayan, senyora. Olbod! Ha? Anya nga tano saan ka pagawidan? Aging ka itisan ka nga agpudno. Kat parigatan da ka dagiti tao. Anyat makunam, ha? Uray patayendak, senyora. Awan maibagak kada kayo. No pagatapan da kami at trabahador, amakikumkumplot kadagiti tulisan. Nagbidot ka na. Agyaman na kiti da ito itinimplayo a kapik na nabarang. Saan kayo kadi makaturok? Saan pa ay gabat? Sarsardampay lang. Kumusta mo tinagmalamyo dito, Villa? Ay, nasaya at mat. Apay ka di damdamagam day takanyak barok. Mabutang kayo sa ngagistorya na nabarang. Amang ano pang panunutan nyo katagipulongak. Kaslawan pa nagtalakyawan niya. Tanauyong tilangak. Ay, kwa. Amangan nga no, makaisawa nga iti pakadaksak. Agan-anad kayo nga rod. Ha? Uwan gayam. Ni Bruno. Apay, anya ti may panggap kini Bruno. Ikarik. Sa anak nga agipulong na nabarang. Ay, nakaangasak pa'y itinalo ka iti panangis mo kanya. Ang mo mitay bigat. Pinasapol ni Doña Margarita. Maldawan ni tay makita. Kasla na banog tilangana. Nakapanawan nila kay Emiliano. Nagsardeng maten ngagsarsarita da gabat kena na barang. Kanya nga ta tinagsaritaan da. Tiloko bakit nagipulong sakit ba?
Ngamuray pagatapan nak ni Gabat as siyak tinagpanggap amang patay kenkwana sa anak ang mabutay. Inton bigatan ti panagtignay ko. Sana na masapol ngay pakaamok ti panang sapul ko itinang paltog kanya. Sa anak lang nga makabalas no kaskasano. Gapot na no mapanak-nakak. Pwede nang paltog kanyak tinang patay iti dali Don Samiliano. Magungguna anak lakit eh. Kani subli ni Senyorito Brandon ti panang idaulok karang iti pasurot na. Kalpasan na. Ipaknikto na sililimad day jay aggabat. Ay, agyaman na nakasangpot kayong tatang. Ninanang, kakaasyak anang parparelax kan ko ana. Agsangsangit latan kapot danag na kada kayo. Iso nga kinunak maturugan. Iso day jay nakaturugan tatang. Ay, unay lakit din ti inaamaya. Tatang, anya timbaga ni Doña Margarita kada kayo. Ay, maipanggap man iti tao. Adanda ni nakapaltog ken Gabat. At apon da atulisan day jay akabalyero. Kat pabasulen dak ang makikumkumplot kadakwada. Anya? Binutbuteng nak ni Doña Margarita. Asaan dak apagawidan. Aging ga itijak agpudno. Parigaden dak kano. Aging ga iti sa anak amatay. Anya matan. Ay baglakit din na nakaturugan ni nanang. Tanumangag na rin tangay bagbagayo ang nervyos manan. Esmeralda, napilitan nak ang nakigasang-gasan. Diyak ipalubos apatayan dak nga awan gaway na. Tatang, anyamot tanda gito'y amalaknak aman tayo. Saan ka ngagsagit? Awan basol ko. Nupod no nga addaamok kadagiti tulisan. Nabayag kuman ang nakikadwa kami at trabahador iti asyenda. Tapos ka ni Bruno ti nagpanggap iti dagas kanya. Sigon iti palawag ni Nana Barang. Nagmintis laan ang paltog kanya. Kunak man no asintado. Talaga adakkel tigura na kanya. Masapol nga agan ang nadak. Kan bilinak anay bagdag iti pasurot ko. Daag paliiw da anay bag. Na, ni Senyorito. Adda iti ngatwan ti agdan ti Villa. Gabat! Intulod mo ka din nila kay Emiliano iti rabi? Saan, Senyorito? Di na kaya takuyogag. Nagpintas ko man nagundaway. Adda ka di pa'y makaamon no pinatay mo day jay alakay? Senyorito. Saan mo ka di amay turad apatayan? Nakasaganak ngagtalugod kada kayo. Ure asino. No ibilin nyo apatayak. Patayak. Naimbag ka saan kayo ngay manugot ngay tulod na kayo ni Manong Gabat, tatang. Saan tayo lang mo? No niya tiramidan na kada kayo iti dalan. Nakasagana ak amang salak ni iti biyagkaw. Kas iti kanayon ko nga ibagaken ka Esmeralda. Saan ko nga ipalubos amatayak nga awan gaway na. Kat nga adamot dakas na napasama kada kayo. Awan sa balya pabasulat no sana ni Manong Gabat. Akurak launay da dya tao. Kahit anya ti aramidam no kas pangarigan. Ibalas ko! Tiramidan na kada kayo. Patayak mata. Numabalin ko malaeng Esmeralda. Yak kayak nga agbalin ka kriminal. Tatang, saan kayo mata maawatan no maminsan? Kaya't yung agbalinak amatibker. Sinursuruandak pa yamang salak ni bitibiyag ko. Ito kasta ti bagayo. Gaputa jak kayat ama isagmak ka. Ngem, saan ka kumaapumatay? No adala ko mamakasaritak ka nagiti tulisan. Nalabasan ti aramidan da anak ko.
Ket sakbay nga adda matay ka na tayaw. Agpatingga kuman ti kinadakes da. Wen kayam, malagip ko tatang. Saan nga taan nagpulong ni Manong Gabat? Iti pa nagpanggap ko amang patay kan kuana. Gapo iti naramid na kada kayo? Saan mi ana pagsalitaan dayta ken Doña Margarita? Ken maysa, jak nakita ni Senyorito Brandon. Gam nasaysaya at numaamuan na. Asaan abasta agbaligi iti dakes apanggap na kanyak. Ngam maamuan no kuana sinursurwandak. Saan ka nga agbuteng iti dayta abanag? Ken nasaysaya at pa'y numaamuan da nga agina. Ani Gabat tinang sorsoro ken ka apumaltaw. Naglawan ang kaladaan daytoy, senyorito. Pasat ka di pa'y lang ti asindayo daytoy. Wan. Aging ga iti makitam amurdong ti kaunasan. Tay ti dagya pasat. Kukuan ni Don Servando. Nagsayang. Nalawa kumakaunasan daytoy, senyorito. Puno launay. Aglawa nga tayo ti 5 hektarya. Nabayagan na kayat kong ipatrabaho da ito ay kanila kay Emiliano. Anya? Diyak malipatan ti panang pabain na kanya. Nagkadkadan na ti Jaya napakadalit ni Esmeralda. Kasukat ti panangay ayam ko iti dayaw ti anak na. Napintas na ito yan na panunod ko apang dosaken ko na Gabat. Agmay salang amang bukat iti da ito'y nakalawlawa kalidaan. Anya? Agmay sana lang, senyorito. Wan. Kita man di pagpatinggaan ti kinatangken daye alakay. May mbag ta nakita ka adagos dagiti kakadduak nga guwan-wanawan. Kat pinartakak tilimisi iti dalan. Paseton ti asyenda ni Doña Silidonya da ito ya. Kabalyo. Kan anya da karasakas. Talaga dito iti pagdakdakiwasan tinang paltog kanya ka. Masapo lang makimagkot ti kriminal. Nagstaya na ko na. Tsak makita tinang paltogan niya ka. Sana mabali na mapatay na ka. Nagstaya na panan. Kung leba ka na yung baga. Sana mabali na mapaltugan na ka. Pangure ka. Basta nakadado man timang palpaltugan niya ka. Ang gapoy tidayang abagatan ng timang palpaltugan niya ka. Nagiti kakaduak ni mang palpaltong kanyak. Sana. Nagiti yung samatan di mang patay kanyak. Itilawad nga amyanan. Dapat mang palpaltong kanyak. Nagiti yung samti ka ni Pusanak. Agkaradapak ako mamangit amyanan na daya. Nas ka na malikli ka kita. Aray. Saniit. Ano ti bain-bain nagtatadam ti bulong na iti amgit na masagit ko. Nakasubjek ka raw. Patayan takan no ko. Nagtilalaki tili ko nakasagana na iti paltog na. Saan? Jakpay kayat ni matay. Saan na kanya may lasin? Siyak ni Bruno! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Ay talauna iti pakariribukag. Saan lakit di amamingga ni Senyorito Branton. Ramido na lakit ni ti amin na pamuspusan. Tapno agbaligi iti daka sa panggap na kada kayo tatang. Talaga ang makipinatang kenak, Esmeralda. Ngam saan may akayat kininanang amay sagmak kayo. Ti dakas,
May sala abilin ni Senyorito Brandon kadagiti tao na. Agtungpal damat, tanakaw uyong mat dagitay. Nangro na launay day ang manong gabat. Nagbalin kayo sa anasingad. Sinurusuruan na kapay a pumaltog. Sa ita, kagurguramon. Talaga, tatang. Gapoy tinararamid na kada kayo. Impagarup ko lang na impag-atao. Agdua-dua aklakat nga rodan. Noon niya talaga tigapunan no apay si Mursur taktan ko na. Ngam sana bali. Pagsayaatan naman, tain suro na ngat paltong. Nasiputak ti panang payapay kanyak ni Gabat. Anya nga tamanen ti ibaga kanyak ni Senyorito Brandon. Amangan no ituloy nakapapaltugan ken Gabat. Masapol nga agsipot at anaimbag. Salaknibak ti bagik. Numaagaw ko ti paltog ni Gabat. Patayak ni Senyorito Brandon. Ha! Magsayanton ti kinabilag ni Doña Margarita. Adda kano kayat nga ibaga ni Senyorito Brandon, Ama Emiliano? Dumngeg kayo anaimbag. Manipod inton bigat. Sumardeng kan ngagtabas, Ama Emiliano. Anya ti kaya tyo asawan iti dayta, Senyorito Brandon. Ikatendakon trabahador. Mabuting kamadlagayam amaawanan iti pangdedan, Ama Emiliano. Adda ka di mo't lapagpatinggaan ti kinatangken mo? Awan amok ang nagbasulak ka na kayaw. Saan dak basta maikat? Talaga natangken ka, Laka Emiliano. Ngam no siyak tagbilin. Awan makasalungasing. Mawatam? Harig na pinatay dakmatan. Nababala nga rodan ti tangdan mi. Ikatin nyo pa iti kalintagak nga bihag. Gabat isaganam ti paltog mo. Senyorito? Urayam ti bilin ko. No ibaga ka paltugam nila ka Emiliano. Paltugam? Hello, Doña Celedonia. Kita lang madan ngay mawag ka, amiga. Anya ti madamag? Anya? Natiliwan dagiti pasurot mo ni Bruno, ngagbasak-basak iti asyendayo? Tanyat na pasamak, Doña Celedonia. Isot na kaigapan, ti pa nagrarangit na. Sige, amiga. Nakasaritak ni Brandon, may papaniti na ito'y abanag. Wala, amiga. Sige. Adios. Salpag. Barang! Umay ka dito'y darasam! Apay, senyorita. Ibagam kiniborsyo asukunan na ni Brandon ijay kaunasan. Uwan, senyora. Bruno ka na! Sukunan nyo ka ni Senyorito Brandon ijay kaunasan. Awanan ba inday jaya Bruno? Talaga natangkan ti ulo na. Naskan amatusa. Maramanan na itati kinaranggas ko. Mama, apay atinong padaklatan. Agin ko kuna kapailaan Brandon. Imawag ni Doña Celedonia kanyak. Kat imbaga na akin na magkano dagiti pasurot na ni Bruno. Gapo iti pa nagbasak-basak na. Iti kao na sanda. Mama. Nakipinaltog pa'y. Saan kong imbabaw ni Bruno? Isinalbagin. Isukit din ti nakatungtong paak ka na kayo. Oray dagiti pasurot mo ang nagwanawan. Nakarangit kanumot dagiti pasurot ni Doña Celedonia. Pasit ti asinda tayo tinangibaunak kadakwada, mama. At dayo iti asinda ni Doña Celedonia. Kumasakbay at inong patak. Nagdamag kayo, paingin muna.
Nasakit tinakam ko iti panangtong payo kanya ka. Kat, anya ita? Kalabanin akmat? Naglagay pa ang Brandon. Siyak pa'y lang ti katurayan. Ayan dagiti bakun ko ang nagwanawan. Nagsaludsudan nyo ka ni? Saan? Gapoy tinalao sa pungtot ko. Oh, nakababain da ito napasamak. Kaya tiyo ka di nga gugubat tayo ka dagiti paada tayo nga sindero. Kasaritak dagitin baon kong agwanawan. Tay suda ti mangilawlawag no anya at talaga ti pudno ang napasama. Makita yung kadida ito'y nalawa akalagdaan ama Emiliano. Pasat pa'y lang da ito'y iti Hacienda Margarita. Iti dayjay kano abanda, tinakapasagan da iti Don Sabiliano. Amok ako kwa pailaang da ito'y ni Doña Margarita. Nga man-mano amaadakan da ito'y alugar. Italaang manen anak umayak. Saan mo kadya sa ludsudan kanyak? Noan niya ti kaadda tayo ditoy. Saanan anaskan? Saan ta nga imay ditoy no awan gapuna? Bilin ni Senyorito Brandon. Manipod inton bigat. Daytoy ti agbalin at trabahom. Pukanam dagiti ladda, ken bukwalam dagiti ramot na. 5 nga ektarya kano ti kalawa na daytoy. Agmay saak. Wan. Agmay sakay lang. Adda ka di reklamo yo. Saan at trabaho daytoy? No di ket maysa apan nusa. Kasanulaangan kadagsen tinagbasulak. Amasapol nga ikarok. Saan ko amasungbatan dayta sa ludsod yo ama Emiliano? Agpada tayo lang nga pababaon. Ket masapol nga agtulnog kayo kanya. No saan nyo akayat ti madusa. Inutendak apatayan ti kayat yo. Umay kayon. No kayat yo ti agsubli iti kaunasan. Adda kada kayon dayta. Mabalin nyo mo ti agawi din iti balayo. No kayat yo. Awanan kay tibayin Bruno. Amom ka di ti katasawan da ito yung inaramid mo. Imbabain na kami kay Doña Silidonia. Kanang parnoy da ito'y iti pa naggugubat mi. Kaya't ko mabalas din ang paltog kanyak, senyorito. Agkalintigan ka pa ilang. Panya! Numabaling kumakat kaya't ka napatayan. Senyorito, manigata na nga umangas. Pagkawanan lang kuma. Pagkawanan? Kaya't kaapatayan? Saan, senyorito? Pangasayo. Saan nyo kumangaramid ng ganyak na ito? Saan? Saan? Kasalulangan ti rigrigat yo anang dalus. Iti nakalawlaw akaladaan, tatang. Balbalisan nak ni Brandon Esmeralda. Kinaguran at ipanang paay ko itikid daw na. Siguro. Di na maaklo nakaskada kayo lahang timang pabain kan kuan ha. Karbengak timang salakmib kan ka anak ko. Tatang, kasano nga roden? Awan sa bali apagpiliak no saan ati agtulnog. Dahito iti kay mudingan tayo ababaonan dagiti asyendero. Andan tumot na pagpatinggaan ti kinadakas na. Tatang. Ket no maikanak itinapintas agundaway. Patayag ni Brandon. Tatang, napaggadita pang panunutin nyo. Maisagmak kayo laang, agparbang kayo kuma. Diyak ipalubos nga inuten da tayo apatayan, Esmeralda. Ay na, kakaasim ni Bruno. Awan pa iti puot na. Nagbalayan ti dara iti pispis na. Ano, saan nga tan nga umangangas? Nanabarang. Apay. Anya tayo napasamak ni Bruno? Dinanog-danog ni Senyorito Brandon. Saan pa ilang anap na? Pinalit na iti paltog. Aging ka iti naawanan iti puot. Apay ka no?
Anya ti basol na. Saan mo ka di nga amo ti inaramid na baraw? Gapo iti panagbasak-basak na iti asyenda da donya sili donya. Kinamag ka no dagiti pasurot na. Sakbay day ta, nagrarangat na kano pa'y laang. Nakakaasimot ni Bruno. Talaga anaranggas ni Senyorito Brandon. Maiturad na ti pumatay. Marigatan kayo lakit di tatang. Masya na kunay kada kayo. Umay kayo tulungan. Babae ka, Esmeralda. Di mo ka ba elantikas de katuok at trabaho? Tultulungan da kayo mat na ng ijay uma. Kan nasanayak mat nga trabaho itinadagsan. Saan anak ko? May abo ko dakday to'y apanusa. Narangkas dalaon ay tatang. Dakis da. Yak kaya't nagsangit ka. Tatang. At dalaeng akatawaan da ka no ipakitam ti kinalupoy mo. Jak malapdan nun dadto matirik na. Lapdam ayagos na ka ti kinalupoy mo. Masapol anatibker ti pakinakam mo amang saranget iti pan nakairuruman tayo. Esmeralda, anak ko, handan tumat la pagpatinggaan ti amin. Doña Margarita, Senyorito Brandon, pagkawalan na ko ma. Nakapuot ka gaya man. Agyaman ka ta, nagbiag ka pa eh. Ngam patayang kamatla. Pangasyo, pagkawalan na ko ma. Ikan laki di sa bali ang gundaway. Kalpasan ti panang ibabain mo kada kami kini Brandon? Makapong tutak manan king kaprono. Gapoking ka na tong panak ni mama. Ay ha. No sana napatag ti panagayam mi kini Doña Celentonia. Naarunan ko man ti panaggugubat tayo. Kas dosam ni Gabriel ti mangidaulon kadag iti pasurot mi. Katagbalin ka lang nagagangay ababaw nan. Onya. Gabat! Umasinig ka! Gabat! Senyorito. Manipo dita. Sukatamo ni Bruno amang idaulo kadagiti kakadwayo. Katagbalin lang na babaunam ni Bruno. Senyora, agyaman na kiti panagtarkyo kanyak. Anyat makuna ang Bruno. Oray agreklamo ka, awan mabalin mo pa Bruno. Gabriel, kahit ko asik ka timang mansokin ni Bruno. Anya? Gundaway mo na makabalas. Kaya't kung ipabuyam kanyak ti kinarungsot mo. Kat nusaan ka ngagtungpal kanyak. Patayin kayo adwa! Husto na itan. Isarding mo timang danog kini Bruno. Awanan pot na. Kat gunggun na na. Ada ka di pa iparamid yung kanyak, senyorito. Wano mapan konsukunan ni Ama Emiliano. Tapno itulnog kon iti kaladaan na pagtrabahuan na. Oray saan mo kumapay nga itulnog? Kat mabalin, tamo na matipapanan na. Nagbaliw iti panunot ko. Saan yun nga ituloy at tagabuan ni Ama Emiliano iti kaladaan, senyorito? San pa'y lang ay tangal daw? Sige. Mangikuyog kay ti kadwam kat umungen yo amin at trabahador kan dagiti pamilyada. Kalpasan na. Agsublikan to at dagos. Sige, senyorito. Anya nga tati pang panggap. Nuawan to pa'y puot ni Bruno. Igalot mo iti kabalyo. Isakay mo! Dagas sa tipang panggapan ni senyorito Brandon kini Bruno. Kaslan ni mat manong gabat din ang kakasarsarita yo itay tatang. Awan mat gam kadwayo dito eh. Pimanaw matla dagos, Esmeralda. Impakaam mo na laeng asaan pa'y laeng nga itangaal daw ti panagtrabaho iti kaldaan. Kastagayam. Ay na, agbaliw ko man ti panunot ni Senyorito Brandon. Ibagak kan inam, ngagsagana kayo.
Ago umong tayo kano iti katingaan ti kabalbalayan. Taadda na patag na ibaga na kada tayo. Tatang, Ay, anyaman na tan. makapadaan agmatday tan, tatang. Anyaman nga tan di bagada. Basta agsagana kayo, Esmeralda. Nakadaanon kami dito kabalbalayan. Ngam, awan pa iti puot ni Bruno ang nakagalot iti kabalyo. Senyorito, adon ti tattawa nag-umong. Nasaya at launay. Dahil tati kahit ko. Agtulnog dagiti tao kada tayo. Lakay Emiliano! Kadda ka din? Agtuyak, Senyorito Brandon. Tay ni Esmeralda. Nakatakder iti abay nila kay Emiliano. Malasin nyo ka di da ito'y nakapaklab? Ana isa ka iti kabalyo. Yes, Senyorito. Senyorito. Sige! Gabat! Patangadam ni Bruno tapno magkita dagiti tao tirubanan. Bruno, agreeing kan. Bruno! Ni Bruno kayo. Ni Bruno. Ni Bruno nga po. Ama mo yun ni Bruno. At alkaklaw na ya tao. Naranggas! Ngam adadakal wino na dagsen na nagbasolan na kanya. Gapoy ti dayta. Dinusa. No ti pagtalga ka tao ket kabala kapatayan. Ad dapay akabalan kayo apatayan no agsokir kayo kanya. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.